U senci Beograda na vodi, zbog kog su srušeni objekti u Hercegovačkoj ulici, nalazi se Savamala. Za mene mesto nekoliko pijanih i zabavnih noći, ali ne sudite mi odmah. Tu je i počeo boemski život Beograda, pa kada je Đura Jakšić bio redovan gost, šta očekivati od mene, običnog smrtnika. U ovoj epizodi predstavljam vam 7 stvari zbog kojih je Savamala vredna čuvanja, u nadi da ću snimiti i epizodu sa stanovnicima Savamale koji bi detaljnije prikazali svoj kraj. Molim, još mi se niste pridružili u istraživanju sveta. Želim da čujem priče koje ne znam, da ih zabeležim kamerom kao trenutak vremena u kom živimo. To putovanje nema smisla bez vas i zato mi se pridružite da zajedno dođemo do novih i sačuvamo stare priče od zaborava. Ovaj kanal je za vas koji ste spremni na avanturu, koji ste radoznali da čujete drugačije životne priče, koji ste dovoljno smeli da probate, koji ste pravi prijatelj da podržite u iskrenoj nameri, koji želite da upoznate životne priče Beograda i Srbije. Igrom slučaja otvorila su se vrata da zavirimo u podzemlje Beograda. Na prvi pogled ljubazni i zanimljivi Goran Ilić pozvao me da uđem i vidim kako mračni hodnici i pećine izgledaju. Podelio je sa mnom priče o robi koja je tu dovožena. Međutim, nije bio raspoložen da ponovi to pred kamerama, a potom je izvukao baklju i pokazao mi njegovu vinariju koja je u lagumima uz priču da su korišćeni za čuvanje robe, to jest hrane. Dovitljivost nam je uvek bila vrlina. Blizina Save omogućila je lomljenje i odlačenje leda tokom zime u najhladniju prostoriju. Potom je led prekrivan senom i to je bio frižider pre frižidera kako bi se namirnice sačuvale od kvarenja. One su uz pomoć lifta, palete i konjske vuče dostavljane na Kosančićev venac. U lagumima živi albino pauk koji je proziran kao suza dok je živ, a kada uočimo njegovu belinu, znači da je mrtav. Pronašavši 2 primerka, Goran je rešio da na visokim delovima ne kupi paučinu. Mesto gde nam krv prostruji, gde pokazujemo svu lepotu i maštovitost srpskog jezika. Kako to voziš, idiote jedan? Ali i prisnost sa sugrađanima ukoliko se vozimo autobusom, boreći se za udah svežeg vazduha. Divota. Nisu to jedina mesta u Beogradu gde vlada ljubazna i očaravajuća atmosfera, ali Savski i Brankov most imaju veze sa pričom o Savamali. Oba počinju ili se završavaju zavisno sa koje strane Save gledate upravo u ovoj četvrti Beograda. Savski most je jedini most u Evropi koji je preživeo povlačenje Nemaca 1944. godine, a da li će preživeti izgradnju Beograda na vodi, vidjet ćemo u godinama koje dolaze. Hrabri učitelj Miladin Zarić rizikovao je svoj život kako bi detonirao i spasao most na kom i dan danas mnogi gube živce. Dok se kod nas spekuliše o sklanjanju, most Ludendorf na Rajni koji je preživeo nemačku čizmu, ali se zbog teških oštećenja srušio 10 dana nakon što ga je saveznička vojska zauzela, dakle ostaci tog mosta pretvoreni su u muzej. Ludi Nemci, zamislite, napravili muzej. Pa da imaju heroja kao mi pomenutog Miladina Zarića, verovatno bi napravili još jedan. Sami zaključite da li bi most trebao da se premešta ili mu je mesto baš tu gde jeste. Brankov most prati misterija, zla kob. A sve je počelo ubistvom na Čukur Česmi kada su Turci ubili dečaka Savu Petkovića, čiji spomenik se nalazi u Dobročinoj ulici. U to vreme, 1862. godine, u Savamali bila je liman džamija u kojoj su Turci, koji nisu stigli do Kalemegdana, pronašli spas od kuke i motike koja se digla nakon ubistva ovog momka. Kako smo poznati da oduzimamo i dodajemo, krojimo priče, naišao sam na oprečne članke šta se desilo sa džamijom. Od toga da je spaljena sa ljudima unutra, do toga da se ovaj događaj mirno i sporazumno završio.
Bilo kako bilo, džamije više nema i na njenom mjestu je sagrađen most kralja Aleksandra, koji je pred najezdom Nemaca u Drugom svjetskom ratu srušen, baš u trenutku kada se ispod njega nalazio brod Tanasko Rajić sa 110 putnika, od kojih je 95 poginulo. Most kakav danas poznajemo sagrađen je na stubovima prethodnog. Ako je i vama pao šećer od ovoliko informacija, sreća što se nalazimo u Savamali, gdje se nalazi jedina bombondžinica u gradu. Treća generacija Bosiljčića održava zanat koji je 1936. počeo njihov deda. Beograd voli da jede prave proizvode, znači ne našminkane. Jednostavno, građani i mušterije koje nama dolaze znaju ko smo i šta smo i ne opterećuju nas time da se reklamiramo na sve strane. Oni od nas traže najjednostavnije, držite se kvaliteta. To je nama i deda i govorio, ne možete da spakujete ratluh toliko lepo koliko to drugi rade ili reklamu da platite toliko skupo. Samo se držite kvalitetnog proizvoda, teško je raditi i teško je postići kvalitet, ali jednostavno ako u startu prihvatite to i mušterije vas prihvataju, vi ćete uvek imati mušterije i radnja će raditi i dalje. Dan danas, znači skoro 80 i kusur godina, mi uspevamo, ja kao treća generacija sam uspeo da sačuvam i tradiciju i zanat. Ono što je najvažnije u našem zanatu jeste što poštujemo ono što je deda govorio, potpuno su isti recepti kakve je on koristio, ništa ne menjamo i dolazi vreme kada mušterije nama traže te, kako oni to zovu, proste proizvode, ali bez dodate hemikalije, bez nekih konzervansa, aditiva i ostalo, jednostavno žele da probaju nešto što se pravilo i pre 80 godina. Volim da eksperimentišem, da napravim neke proizvode koje sam deda pravio i naravno mušterije se sete tih proizvoda, pa ih i malo i vratimo u detinjstvo. Koji je to proizvod? Na prvom mjestu je ratluk. Ratluk je u radnju došao sasvim slučajno, eto deda jednostavno imao je prostora i vremena, pa onda rekao ajde da ubacimo neki nov proizvod i stavio je ratluk i mi smo dosta godina radili sa dva ukusa, to su bili ruže i ruža sa orasima i recimo skoro smo izbacili voćnu karamelu. To je proizvod koji se ja sećam kao mali da smo pravili, ali jednostavno eto sad se pojavilo vreme da možemo da isprobamo i taj recept i sad nudimo mušterijama da probaju, da vidi kako se to nekad pravilo. Šala nas je održala i njojzi hvala. Čini mi se da je karakter presudan da dramu koju živimo umemo da pretvorimo u komediju. Toliko puta izgovorena rečenica da nije smešno, bilo bi žalosno, odlično opisuje naš mentalitet. Ne, nisam preterao sa šećerom pa da mi udari u glavu da bulaznim. Priča o Savamali ne može da prođe bez spomena prvog kluba komedije u Srbiji Bena Kiba. Savamala je bila zanatska četvrta, pošto zanati umiru, moram da pomenem i berbernicu u Karađorđevoj 49 za koju ste sigurno već čuli. U Savamali se još uvek nalazi kuća gde je bio harem u kom su bile smeštene žene turskog age. Pod vlašću kneza Miloša Obrenovića preuzela je ulogu tatara, odnosno pošte. Kuća je primer starobalkanske arhitekture. Danas je znamo kao Manakovu kuću u kojoj se čuva oko 2600 predmeta velike kulturne vrednosti. Vrednom etnografskom spomen zbirkom dominiraju nošnje koje potiču sa područja južne Srbije. Posebnu vrednost u zbirci ima nakit. Za kraj tu je tramvajska linija broj 2. Dok ostali javni prevoz saobraća u dva pravca sa početnom i krajnjom stanicom, dvojka je poznata po tome što je kružna. Dvojka također opisuje zamišljeni krug oko najužeg centra grada, koje je znatno kasnije nakon njenog uvođenja postao poznat i kao krug dvojke. I šta kažete na osnovu ovog delića koji je prikazan? Vredi li sačuvati Savamalu? Ili ćemo istoriju i priče zatrpati izgradnjom novih oblakodera?